Eşirên Kurdan piştgirî dan şandaya Kurdî ya danûstandinên bişamêre. Eşirên Kurd ên li bajarê Dirbesiyê yê kantona Cizîrê piştgirî dan şandaya Kurdî. Rûspiyê eşîra Omer ya Reşîd İzzet Heç Xelîl wiha got. Şande ji bo nûnertiya Kurdan hatiye avakirin zarokê vî gelîne. Dîroka tekoşîna wan kesan û xebatên wanî siyasî tên naskirin. Ji hezaran salan ve em gelê vê axêne dîroka me kevne. Hebûna me li Sûriyê resene, loma divê mafê Kurdan bi awayekî demokratîk werin parastin. Kêmîveyekê em qebûl nakin. Rûspiyê eşîra Omera Heç Cemal Heç Mensûr jî wiha got. Şande ciyê bawerî û berpirsiyariyê ye. Di erka xwe ya parastina daxwazên gelê xwe de bi rêk û pêk bicih bînin. Daxwazên me yên bingehîn diyarin mafê rewa yên çandî û siyasî yên gelê Kurd di destûra Sûriyê de werin tespît kirin. Divê pergala nenavendî were pejirandin. Em texez dikin ku divê xese de wekî hêzeke yekbûyî di sazûmaniya artêşa Sûriyê de be. Garantiya ewlehiyê ji herêmê re were dayîn ku bi saya fedakariyên mezin hatine rizgar kirin. Cotkar buhayên sebzeyan lêçûna xwe dernaxînin. Cotkarên li gundewarên bajarê Tilbirakê yê kantona Cizîrê ji ber buhayên kêmiyên li bazarê bigazincin. Cotkaran got zêdebûna sebzeyan û bêrêxistinbûna bazarê bûye sedema daketina buhayan. Cotkar Emîn El Xulfî anî ziman û got me sebzeyên xwe berhev kirin û ev birin bazarê lê buhayê li wir ji bo cotkaran neadilin. Mesrefên ku min ji bo çandiniyê kirine pir zêde bûn. Ji tirsa xerabûnê ez neçar mam ku berhemên xwe bi buhayekî kêmtir ji sermayeyê xwe bifroşim. Nebûna destekê dibin sedem ku gelek cotkar neçar bibînin ku dest ji cotkariyê berdin. El Muxlîf banga destwerdana lezgîn li saziyên eleqeder kir û got da ku çandinî bê parastin û bazirganî teşwîq bê ku karê xwe bidomînin. Em dixwazin komîteyên pispor di hundirê Sûkê de kontrolan bikin. Buhayê sebzeyan li gorî lêçûna çandinê diyar bikin her wiha kontrolê li ser bazirganan ferz bikin. Şeniyên Helebê banga azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan kirin. Navenda Cemîl Horo ya çand û hunerê li Helebê û tevgera Hilal Zêrîn çalakiyên ji bo daxwaza pêkanîna azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan li darxistin. Çalakî li xada Cabanat a Rojhilatê Taxa Şêx Mexsûd a Helebê hat li darxistin. Di çalakiyê de bi sedan şenî û endamên saziyên sivîl partiyên siyasî meclis û komîn beşdar bûn. Li ser navenda çand û hunerê ya Cemîl Horo hevserokê mala Êzdî Menan Cafer peyamek xwend. Di daxuyaniyê de diyar kir ku berhem û parêznameyên Rêber Abdullah Öcalan roleke girîng di diyarkirina nexşeya nû ya Rojhilata Navîn de dilîze. Hevseroka tevgera Hilal Zêrîn Hidayet Yusuf jî wiha got. Rêber Abdullah Öcalan gel ji tarîtî teslîmbûyîn û bişaftinê ber bi rastiya wî ya mirovî, exlaqî û dîrokî vehanî. Piştre sînavîzyonek li ser serdema tekoşîna Rêbera Puan ji bo misogerkirina mafê gelên bindest hat pêşandan. Di dawiya çalakiyê de koma şehîd vejîn a tevgera Hilal Zêrîn stranên li ser berxwedan û tekoşîna Rêbera Po pêşkeş kirin. PDPKS salvegera damezrandina xwe pîroz kir. PDPKS bi boneya 68 salvegera damezrandina xwe li bajarê Girkê Legê pîroz kir. Di pîrozbahiyê de nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl amade bûn. Endamê komîteya navendî ya partiyê İdris Çaçan ji axifê û got Kurd li Sûriyê bi awayekî sîstematîk rastî paşguhkirin û çewsandinê hatin. Lêbelê PDPKS ji roja damezrandina xwe ve bi rohekî neteweyî bi berpirsyariyeke dîrokî tekoşiya. Bi baweriya tekoşîna aştiyane û demokratîk weke rêyeke ji bo hemû gelê Sûriyanî. Cigirê sekreterê giştî partiyê Ehmed Silêman jî balkişan ser giringiya yekrêziya Kurdî û piştgiriya xwe bo şanda Kurdî diyar kir.
هروها گوت کو پارتیا وان جی دما دامزراندنا خو و داخوازا مافنگل کرد سوریه کریه و هینا و تکوشین دوام دکه. سروک باروین 15 باجاران جبو روژه دچن انقره. سروک باروین 15 باجاران کردستان ویل انقره به سروک پارلمانتوی و پارتی سیاسی را رزه هفدیتران پیک بینن. بارو و هفدیترین خواه ده هفده و هجده هزیران ده پیک بینه. بارو ده هفده هزیران ده بچن سردانا دم پارتی و جهفه. ده هجده هزیران ده جی ده بچن سردانا پارتیا یعنی یول و سروک پارلمانتوی نومان خورتولموش. ده هفدتنین بین کرنده و درباره خبات دستور بینگهین ده آگاهی ورن بدست خستن. ناوی باره انکو و سردانه بکن وحانه. بارویا سمسور، آگری، ایلخ، چولیک، بتلیس، درسم، آمد، جولامرک، ایدر، قرس، موش، رها، شرنخ وان. اکنجی کو پشتی 30 سالان هاتبو بردان جیانا خوش دستا. شمستین اکنجی کو پشتی 30 سالان جزیندان هاتبو بردان جیانا خوش دستا. اکنجی ده چلای 2025 ده گرتیگاه تیپار را آ منمانا ایزمیری هاتبو بردان. اکنجی دما کتی گرتیگه 39 سالی بو و ده هفته سالی خود درکت. دوه جبر افلاس کرنا ارگان انوی را کرن خوشکانه انتالیای. لی اکنجی جیانا خوش دستا. جنازه وی جبو دفن کرنه آنین باجاره وی ایله. جنازه اکنجی لپالافرگه هات هلگرتن و آنین گنده گلیکای نافچه کرجوسه. پشتی وجیبه نولی اکنجی هات دفن کرن. هفشاردار ایله گلستان سونوک مجلسا دایکی ناشتی اکتیویستین تجایی ریخستن دم پارتی و ده پی ین ایله و گلک والاتی تبلی دفن کرنه مراسم جنازه بون. شینا اکنجی دل مالا شینه یال نواندا کرجوسه به قبول کرن. ایران دیرشین اسرائیل ده هفته و 8 کس مرن و 320 کس بریندار بونه. بالیوز و نونرین دائمی ین ایران امیر سید لنتوین یک بویده تکلداری ایرشین اسرائیل اقفی. امیر سید ایروانی راگاند امریکای ده آلیکاری او هولدانا وان سوچانده هفکار او پشکری استخباراتی و سیاسی جبو ایرشین اسرائیل دکه. برپرسیارتیا تواهی انجامان دستوی امریکای ده دوی کنسای اولکاری ایرشین نز یاسایی ین اسرائیل شرمزار بکه. اسرائیل برپرسین پایه بلند این لشکری زانیارین اتمی و ولاتین سیویل هدف گرتن. ده انجام ده هفته و 8 کس هاتن کشتن و 320 ولاتین سیویل بریندار بونه که پرانیا وان جنو زاروکن. امیر سید ایروانی تخص کرد که ولاتین که پشکری ددن اسرائیل ده بمپیکرنا مافین مروان و سوچین شر ده هفکارین اشکرنه. لی ایران سرفرماندار گشتی ارتش هات تعیین کرن. پشتی مرنا سرفرماندار گشتی ارتش ایران برشین اسرائیل ده ساویده توغ جنرال امیر حاتمی وک سرفرماندار گشتی ارتش هات تعیین کرن. به بریار سرفرماندار کمار اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای توغ جنرال امیر حاتمی وک سرفرماندار گشتی ارتش ایران وظیفه دار کرد. جنرال حاتمی ده سال 2013 و 21 ده وزارت براوانی بریوده بر. ده بیریارنامه ده وات دستیشان کرن. تی پایین که آمدکاری شر بزیده کرن هزانتوایی و ایدئولوژیک به خورد کرن. ایران هلوست خواه داویال سر دانستاندن اتمی اشکره کرد. ایران پشت ایرشا اسرائیل تکلداری مجار اتمی داخیانی دا. ده داخیانی ده واد گوتن.
بلا کس نفکره که اسرائیل وان ایرشین بی دستور امریکای پیک آنیه باور بکه. جنها و شنده تو واتای هفدتنان نمایه. لگوری آگاهیان دولت ایران جه هفدتنان به وی داخویانی وکشیایه. جبو بیرانین گربت علی ارسوز روژا روژنموان جنین کرد هات راگاندن. خلات روژنموانی جنان آ گربت علی ارسوز و هفده هزیران خودی خود ببینه. جبو مراسم خلات یاج عالی کومله روژنموان جن آ مزوپوتامیا بانگا تولبونه هات کرن. گدار نیجان و چین مبداوی بوندن باش.